салом бинандагони азиз, раванди мусобиқаҳои гуногун ва пешрафти варзишҳои намуди олимпӣ моро водор намуд ки боз лаҳзае ба саҳифаи таърихи мамлакат назар афканем. дар олимпиадаи пекин 2008 ки намояндагони 204 давлати дунё иштирок дошт, ҷумҳурии тоҷикистон ҳам ба ҳайати мукаммали худ барои дарёфти мақомҳои шоистаи ин мусобиқоти бонуфузтарини сайёра талош намуд ва ба натиҷаи шоиста ҳам шарафёб гардид. расул боқиев исмашро дар феҳристи беҳтаринҳои ҷаҳон бо ҳарфҳои заррин сабт намуд ки ин дар таърихи варзиши мамлакат комёбии беназир маҳсуб меёбад. ҳоло имкон дорем ки ба рақобати аввалини паҳлавони номии ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳ кунем. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобат. акнун расул боқиев бо хилати кабуд ба майдон мебарояд. саҳифаи ибратбахш барои насли имрӯзу фардои кишвар хоҳад буд. эрик кибанза, ин намояндаи ҷумҳурии демократии Конго ки бо хилати сафед аст ва дар дидори аввал дар вазни то 73 кило дар олимпиадаи пекин 2008 бо расул боқиев нерӯсанҷиро навакак оғоз кард. албатта дар ин вазн 32 нафар варзишгар барои дарёфти мақомҳои ифтихорӣ ин вазн талош варзиданд ва расул боқиев алон андаке таваҷҷӯҳ барои истифодаи амалҳо дар ҳолати рост будан мекунад ва бештар ҳам албатта аз сари кит ва сари остин доштан ва ин ҷо ҳам бештар як матлаб ва мақсади ниҳоӣ ҳам дорад. ва имрӯз мебинем ки албатта барои муваффақияти ин чеҳраи саршинос албатта боз ҳам бисёр ҳушёрӣ ва зиракиро бояд аз даст надиҳад. чунин ҳам шуд. дар дақиқаи аввал паҳлавони тоҷик таваҷҷӯҳ кард. бибинед ки аз сари остин ва аз гиребон ҳам хеле хуб медорад, ба самти чап бештар таваҷҷӯҳ мекунад ва ин амалҳоро зуд мехоҳад ки хуб ва бо самар ба анҷом расонад. ва эрик кибанза ки дар ҷумҳурии демократии Конго чун чеҳраи саршинос дар ҳамин вазн дар солҳои 2006 ва 8 маҳсуб меёфт. натоиҷи арзандааш ва рохат ба ин марҳила албатта бесабаб набуд. ва расул алон таваҷҷӯҳ мекунад ки боз ҳамон ҳаракати пешина, ҳолати рост буданро ки бисёр ҳам сари остинро агар ҳар ду остин дорад, он гаҳ боз барояш ҳам имконпазир хоҳад шуд. аммо ин ҷо ҳам эрик кибанза мубориза мебарад. андаке қомати ин паҳлавони Конго баландтар аз расул боз як бори дигар ҳам таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳамон амали хеле ғайриоддии пӯшнокӣ ки партофтеро анҷом диҳад. аммо аз матлабаш эрик кибанза аллакай бархурдор аст. ва мураббии эрик ҳам чун тавсия медиҳад ки наздик шудан бо расул боқиев бисёр хавфи калон дорад. инро ҳам бояд хуб эрик дарк кунад ва акнун ба масофа ба фосила ҳам ҳоло хеле хуб эътибор медиҳад. элчанинов ишора мекунад ба дасти чап, албатта ки бештар ҳаракатҳои расул боқиев ҳам аз ҳамин нуқта, аз ҳамин самт манша мегирад, яъне ба самти чап бештар худ элчанинов тавсия медиҳад ва дар ин ҷараён ҳам боз расул ҳадафи худро чун усули сари китро хост, аммо амалӣ карданаш андаке барояш мушкилтар шуд. ҳолати партери ягон ишорае ҳам намешавад. дар ин ҷараён боз ҳам паҳлавонон маҷбуранд ки аз рост нерӯсанҷиро идома диҳанд ва чун нисфи вақт ҳам пушти сар гардид, алон ҳар ду паҳлавон намояндаи тоҷикистон ва Конго дар даври аввали ҳамин вазн дар олимпиада имтиёзеро соҳиб нагардиданд. расул мувозинатро мехоҳад ҳарчи зудтар боз ҳам тағйир диҳад. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ки андаке дар ин самт довар ҳам бетараф нахоҳад буд. бале, шидо ба эрик кибанза дода шуд.
بعد از 2.5 دقیقه چون نتیجه هم ما مشاهده نکردیم و با سمت چپ چون گفتیم که الکی حرکت های رسول بیشتر از یک باز هم پرتافتی پشتنوکی که خیلی غیر عادی است برای رسول حالا هم موفق نمیگردد. مجبورم که باز از راست اکنون بعد این دقیقه سیوم چون پشت سر میگردد اما باز هم اینجا مشکلی های زیاد برای اریک بنزا به وجود آمدن چون که اگر ما هم شماره حمله ها رو باز به نظر گیریم الکی رسول در این سمت خیلی هنرش فرق کننده است. برابری داشتن البته دستی چپی حریف رو میخواهد که باز هم محدودتر کند و بعدا از گریبان گیرد که حالا داور این رو هم خوب پیخاز کرد که البته باز با نماینده کنگو اینجا یک توجه جدی هم میکند که شیدو تهدیدش میکند. بله ستون این با اصطلاح اوپر که چون اشاره کرد داور الکی برای شیدوی دویم هم زمینه به وجود آمد. دقیقه چهارمی رقابت رسول در دور اولی این مسابقات با نفوذ سیار حرکت راکی وزری به دست آورد در ثانیه های آخرین نیروسنجی و بعد تخت پشت نگاه داشتن حریف برای رسول باقیف برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان برنده 4 کرته جام جهان در گشتن جودو و واقعا هم امکان فراهم می‌آورد که ثانیه ها پشت سر گردن وزری و وزری دوم البته توسط داشتن حریف بعد تخت پشت بر رسول باقیف میسر گردید و وزری ایپون اندکه البته اون سالها 12 سال قبل باز هم در نظام نامه یا در آیین نامه فدراسیون بین المللی جودو تغییرات هم بود که ابتدا شیدو یوکو وزری و بعدن ایپون و باز هم آگاهی ها شیدو ها اینجا هم باز نقشی مخصوص خود رو هم داشتن که بعد این الکی حالا در آیین نامه باز تغییرات دیگر را ما مشاهده میکنیم. الان برای معرفی رسول باقیف ورزشگری محبوب چمپیون جهان هم در گشتن کورش بود تا این مدت و بعدا هم برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان ریو دی ژانیرو برزیل در سال 2007 و اکنون پهلوان محبوب ما در این وزن در دور اول ظفر یافت و در میان 32 مدعی مقام های افتخاری الکی در دور اول رسول باقیف اریک بنزا را با همین ترتیب شکست داد. بسیار هم اصول سری کتف رو و باز حلوک بیرونه رو هم سری وقت استفاده کرد و این پرداخت وزری بود. حالتی به تخت پشت البته باز هم وزری دویم رو برای رسول باقیف هدیه کرد و با همین ترتیب رسول البته خوب میدانست که او را باز مرحله های وزنین و سنگین در پیش است. Первый спортсмен, говорю, был очень тяжелый, в плане физическом, очень сильный, высокий, в рычагах он был мощнее, чем Расул. И у нас соперников таких раньше как-то не было. То есть он физически очень был сильный, как бы из другой даже весовой категории. Поэтому Расулу очень тяжело далась эта первая схватка, во-первых, потому что он вес подгонял там несколько килограммов, поэтому первая схватка, она всегда немножко тяжелая, пока организм адаптируется к соревнованиям, когда он вкатится вот в эти вот стрессовую ситуацию, физиологическую ситуацию, то есть он как бы накатывать будет дальше. Но он молодец, он сделал переднюю подножку Таятоши и потом сделал удержание этому богатырю. В принципе, он правильно схватку вел, то есть мы выиграли там уже по наказаниям у этого, потому что мы как бы доминировали, ввели в захватах, не давали ему проявить себя, как бы свои качества. Вообще, если так говорить, вот за счет чего Расул боролся, он использовал мою тактику, она основана на том, что мы разрушаем рабочий захват, рабочую позицию спортсмена. Мы не даем ему себя проявить, потому что мы разрушаем рабочую стойку, рабочий захват. Вот. На словах это просто, но ставится это очень долго. Я Расулу такую схему борьбы ставил больше 2 лет.
Но это как раз и говорит то, что он был левостоечник, у него левая сторона, левая рука, основная рука. Поэтому я Расулу все время кричал: левую руку либо опустить, либо взять левый отворот, чтобы он этим влево ничего не смог сделать. То есть это вопрос тактики. расул дар ин ҷараён медонист ки муборизаи аввал барояш он қадар мушкилии зиёд эҷод намекунад, чунки медали биринҷии чемпионати ҷаҳони ҷудо то андозаи даррадабандии нафарони намунаи ҷаҳон аз ҷумла расул ҳам нақш бозида метавонад. ҳарифи даври дуюми намояндаи тоҷикистон Геннадий Белодиди украинӣ буд. ин нирӯсанҷӣ то ба марҳилаи изофаи рақобатҳо сурат гирифт ки ниҳоят расул боқиев бо як усули ниҳонии худ партофти пӯшнокӣ намуда ҷаҳони ҷудоро ба тасхир овард. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем. дӯстони азиз, баъди даври дуввум малакаи паҳлавони моро як варзишгари шӯҳратёр Геннадий Белодид аз Украина интизор буд ва ҳарду ҳам арзанда ба ин даври навбатӣ буданд, чунки намояндаи Украина ҳам дар рақобати аввал варзишгари Федератсияи Россия Саламу Метидевро ҳам шикаст дод ва ба ин марҳила роҳ ёфт ва Расул Боқиев баъди пирӯзӣ бо Кибанзаи Конго ҳоло ҳаққи муборизаро бо ин паҳлавон пайдо кард. ва дар бораи албатта Геннадийро гуфтан мумкин аст ки ин варзишгар соли 2005 дар вазни 73 кило ба дарёфти мақоми биринҷӣ дар чемпионати ҷаҳон шарафёб гардидааст ва ҳамчунин боз ҳам дар чемпионати Аврупо солҳои 2001 ва 2003 барандаи медали тилло гардида буд. ва то ин муддат албатта мо мушоҳида мекунем ки дар чемпионати ҷаҳон ҳам боз дар ҳамин вазн дар Киев соли 2000 ва соли медали биринҷиро ба даст оварда буд ва дар Панама соли 2002 дар ҳамин вазн соҳиби мақоми сеюм шуда буд, мадарад мақоми дуюм. ва Расул Боқиев дар чемпионати ҷаҳон гуфтем ки дар Рио де Жанейро ҳам бисёр як ҳунари баланд нишон дод ва мақоми сеюм насибаш гардид. аз ин варзишгари мо касе имтиёзи сазовор гирифтан натавонист ва ҳоло нирӯсанҷӣ дар ин давр боз ҳам пуршиддат идома хоҳад кард ва Расул Боқиев албатта боз ҳаракатҳояш дар ин дидор андаке фарқкунанда аст ва чун огоҳиро мо дидем ки дар дақиқаи аввал ҳам ба ҳарду довар огоҳӣ дод ва боз ҳам дар ин дақиқаи дуввум ҳам довар ба ҳарду барои гӯштин нагирифтанашон огоҳӣ медиҳад. ва Геннадий чун гуфтем ки таҷрибааш ғанӣ аст ва Расул Боқиев ҳам агар мо боз ҳам ба саҳифаҳо таваҷҷӯҳ кунем хеле натоиҷи олӣ ва шоистаро ҳам то олимпиада ба даст оварда буд ки ин ҳам натиҷаи бузургтаринаш ҳамон медали биринҷии чемпионати ҷаҳон буд. ва алон таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаракатҳои Расул ба паҳлавони мамлакат ки бисёртар ҳам эҳтиёткорона инҷо мубориза мебарад нисбат ба рақобат дар муқобили Эрик Кибанза ва Владимир Элчанинов ҳам дар ин раванд тавсияҳояш комилан дигар аст. Расул кӯшиш мекунад боз ҳам ҳаракатҳо андаке нигаронкунанда аст, якин 2 дақиқаву чун 49 сонияи дигар барои хотима боқӣ мондааст. 2 дақиқаю 51 сония ҳарду аллакай мубориза бурданд ва акнун сеюмин шидоро чун мушоҳида мекунем аллакай ба ҳарду медиҳад довар. ин аз он тақозо мекунад ки ҳарду бояд инҷо ҷиддӣ рафтор кунанд, муборизаро ҳам боз ҳам пуршидатар созанд. Расул аз гиребон мегирад, аммо самти чапро аз чӣ бошад ки дар ин дидор ихтиёр намекунад, чунки қабл аз ин ҳам Элчанину баён доштанд ки ҳангоми нирӯсанҷии даври аввал ва дар чемпионати Рио де Жанейрои Бразилия ҳам бисёр мураббии ин варзишгари украинӣ бештар ҳам таваҷҷӯҳ ба ҳунарнамоии Расул карда буд. ва алон ҳарду ки таҷрибаи ғанӣ доранд, аз якдигар ситонидани имтиёз хеле мушкилтар аст. силсила шидоҳо ҳардуро таҳдид мекунад. 2 дақиқаи дигар камтар вақт дар ихтиёр доранд. Расул инҷо ҳам таваҷҷӯҳ мекунад, аммо боз ҳам баҳси доварон инҷо ба миён меояд.
аз чӣ бошада ки ҳар ду ҳам дар ҳақиқат барои наздик шудан амалеро хуб анҷом додан меҳаросанд. расул комилан чун гуфтем ки ба самти дигар эътибор медиҳад ва намояндаи Украина ки дар нирӯсанҷӣ ва акнун ҳам ин тавр ки ба ҳар ду ҳам шидо медиҳанд, аммо ин ҷой хотимаи кор нест. чун гуфтем ки рақобат ин ҷо ҳам боз ба вақти изофа тӯл мекашад баъди оне ки аллакай дастур ба ин чаҳорумин шидо мегардад. ва ҳамин раванд ҳам тақозо кард ки паҳлавонон ғолибияти ҳамин вазн дар вақти изофа барои дарёфти ҳамон имтиёзи тиллоӣ муайян мегардад. ва акнун мо аз ин раванд, аз ин лаҳзаҳо боз ҳам наворҳоро манзури шумо карда истодаем. ва ибтидо ҳам андаке шубҳа ҳам буд ки чаро шидои чаҳорум ва ин ҷо як машварати доварон ки дар ин раванд андаке таҳаввулот ҳам ба миён омада буд. ва биёед як партофти боз ҳам варзишгари украинӣ хеле ҳам Геннадий Белад ин ҷо ҳам хеле хавфнок буд ба ростӣ. ва хушбахтона барои Расул Боқиев ягон мушкилӣ ба вуҷуд наовард. расул ҳам бояд хуб донад ки дар ин раванд аллакай ҳарифаш ин ҳамон ҳаракатҳое ки чун партофти пӯшнокӣ аллакай аз ҷониби намояндаи Украина ду бор истифода шуд ки боз ҳам баҳси доварон дар ин ҷо албатта бисёр ҳам мушкил аст барои довари марказ, ду довари кунҷӣ муайян намудани нафари муваффақ. ва ин ҷо ҳам бисёр ҳам чун гуфтем ки дар вақти асосӣ шидоиҳои бештар ҳардуро таҳдид мекард ва дар ин мусобиқот албатта як шидо ҳам метавонад ки ғолибро муайян созад. алон чунин дар оинома нест ва қаблан 12 сол қабл аллакай ин амалҳо роиҷ буданд. яъне шидо аллакай тақдири рақобатро ҳал мекарду ва ниҳоят Расул Боқиев матлабашро ҳам амалӣ сохт. ниҳоят ҳамон орзу он мароми мардуми Тоҷикистонро ҳам дар Пекин ҷомаи амал пӯшонида воқеан ҳам ҳаракати ҷолибаш, воқеан ҳам як партофти ғайриоддӣ ки бисёр ҳам пӯшнокӣ буд барояш самар овард ва ипон баҳогузорӣ гардид. мо андаке баъд боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем аз ибтидо ба ҳамин амал ки бисёр ҳам Расул устокорона, моҳирона ва дар сатҳи касбӣ ин амалро истифода кард. биё бибинем ки аз гиребони рости ҳариф ва аз остини чапи ҳариф дошту ва баъдан ғайри чашм дошт. ана ҳамин амалро истифода карда партофти пӯшнокӣ барояш бисёр ҳам самараи дилхоҳ ба бор овард ва аз ин ҳарифи пурқувваташ имтиёз ситонида тавонист ва ба даври сеюм роҳ ёфт. По жеребьевке это тоже одна из самых тяжелых схваток, самых главных. Во-первых, он по фактуре похож на Расул, он невысокий, плотный такой, к нему очень тяжело подобраться, поэтому схватка была такая упорная, как бы равная схватка такая получалась. И судьи потом вообще пошли по такому пути, когда они, потому что ребята не могли сделать ни Расул, ни Гена какую-то технику, вот, и они стали их наказывать за отсутствие за отсутствие технических действий. И, в общем, дошли до того, что 4 наказания им сделали, то есть идет дисквалификация, но по правилам схватка как бы заканчивается и начинается новая с нуля Golden Score, то есть до первой оценки, либо до первого наказания, либо до первой оценки. Там был, конечно, момент, когда я там очень дрогнул, когда Геннадий провел очень мощный бросок через голову Тамаянаги, и Расул умудрился увернуться, он встал на голову и развернулся, не упал. А так бы мы бы эту схватку проиграли. И потом Расул сделал прекрасный бросок сам, такой же через голову Тамаянаги. Я знаю, что раньше в Таджикистане такой бросок не делали.
Ну, вообще, честно говоря, знаете, Расул сам был удивлен. Он выходит: Малим, я никогда этот бросок не делал, как это так у меня получилось? А он же их сделал 3, он там сделал 3 броска таких. Он потом еще и китайца бросил, причем в другую сторону, с другой ноги. То есть он в этом плане молодец. Вот. Ну, вообще, Расул талантливый человек был. Он, во-первых, он очень послушный был. Он выполнял любые установки мои, которые я ему предлагал. То есть, вообще, знаете, вот если так сказать, вот о современных борцах ваших и сравнить их с Расулом, ну, по духу пока таких нет. дар марҳилаи сеюм паҳлавони мо мисли сабқати дуюмин бисёр тобиши зебоеро дар мубориза ҳангоми истифодаи усули ғайриоддӣ нишон дод ки намояндаи тими ҷудои ҷумҳурии мардумии чин Си Риҷигава дар ҳайрат монд. ин сабқати чорякниҳоӣ вазни то 73 килограмм буд ки 32 нафари якачини ҷудои дунё ҳамчун муддаии мақомҳои ифтихории ин вазн орзу мекарданд ки ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёбанд. ҳоло боз имкон дорем ки ин нерӯсанҷиро бо ҳам бубинем. инак таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати сеюми паҳлавони мамлакат Расул Боқиев дар бозиҳои олимпии Пекин 2008. баъди оне ки намояндаи Украинаро бо як усули ғайриоддӣ шикаст дод, ҳарифи даври сеюми паҳлавони мо Риҷигава Си аз ҷумҳурии мардумии Чин буд. варзишгаре ки андаке қоматаш баландтар аст, дар радабандӣ он қадар мавқеи бузург ҳам надошта бошад, аммо дар ба даст овардани албатта муваффақиятҳои қаблӣ то ин муддат Риҷигава хеле мавқеи шоён дар ҳамин вазн дар ҷумҳурии мардумии Чин дошт. варзишгари тоҷикистон Расул Боқиев албатта боз ҳам дар ин давр ҳамон амалҳои қаблие ки бо ҳаракатҳои самти чап ба дасташ меовард ҳамонҳоро ҷӯёст ба ростӣ. Расул бубинед ки албатта дар раванди мубориза агар боз сари ҳарф осинро дорад, он гаҳ бо ҳамон сухани маъмули банда ки нуран ало нур мешавад. ва ҳоло ҳам боз дубора Расул барои ҳаракатҳо қувва ҳам зам шуд. ба ростӣ баъди оне ки як марҳилаи хеле вазнинро як варзишгари саршиноси як чеҳраи шинохтаи ҷудои аврупоро дучори нокомӣ кард, намояндаи Украинаро, ва акнун рӯҳияш қавитар шуд. ҳоло ҳаракати Расул ҳам бубинед ки барои чун аз рост ана ҳамин амалро дар аксари мусобиқаҳо хуб истифода мекунад. то ҷое мо медонем бисёр ҳам як усули дӯстдоштаи ӯ маҳсуб меёбад. шидо ба намояндаи ҷумҳурии мардумии Чин ҳаракатҳо албатта ғайриқоида буданд. инро ҳам довар пайхаз кард. баъди 1 дақиқаю 23 сония чун супарӣ гардид, ба намояндаи Чин шидо дода шуд. Расул бояд албатта дар ин ҷараён ҳам самти ҳаракати худро тағйир диҳад. чунки бо як паҳлавон албатта ки қуввозмоӣ кардӣ, ба нафари дигар комилан бояд шакл ва услуби амалҳо дар ҷараёни нерӯсанҷӣ бояд тағйир ёбад. ки тактика дигар шуд. албатта инҷо андаке боз ҳам амали Расул ҳам бале яктарафа доштан андаке нигаронкунанда буд. ба паҳлавони маҳбуби мо ҳам довар шидо дод. ҳарду имтиёзе надоранд ва ҳарду огоҳии аввалро аллакай гирифтанд. аммо чобукии Расул дар ин ҷараён хеле хуб аст. бубинед ҳаракат инҷо ҳам бештару зиёдтар амалҳои партери муфиданд. агар чун як мактаби қавии федератсияи Россияро таҳти роҳбарии Владимир Элчанинов ки чун пушти сар кард ва ин аввалин нафаре маҳсуб меёбад ки дар чемпионати федератсияи Россия дар ҳамин вазн муваффақ шуда буд. вазари чун ишора мекунад довар дар идомаи нерӯсанҷӣ ва акнун паҳлавони мо як қадами дигар ба пеш мениҳад. аммо истифодаи амалҳои партерӣ дар ин ҷо он қадар мувофиқи матлаб нест. бо як даст ҳаракате ки бубинед ки чӣ гуна ҳалуки дохиларо хуб истифода кард ва то нуқтаи ниҳоӣ ҳамин амалро расониду соҳиби имтиёз шуд. Расул ба сӯи пеш ҳаракат мекунад.
акнун расул дилпур шуд ки дар ин мубориза боз ҳам дар сабқати 4-1 ниҳоӣ акнун маротибаи дигар ҳам ҳамон усули дӯстдоштаашро ба самти чап ки таваҷҷӯҳ мекунад. бубинед ҳамон сари остинро агар дораду гиребонро аз самти чап бисёр ҳаракаташ табдил ва мусоидаткунанда аст барои ҳамон матлаби ниҳояш ки вазари дуюмро ба даст оварад. аммо аллакай намояндаи ҷумҳурии мардумии чин Риҷибага пайқас шуд ки расул чӣ мехоҳад. аз боло доштааст ки ин барои расул андаке номувофиқ аст ба ростӣ, чунки қомати баланди Риҷигаваи мизбон андаке дар амалҳои расул монеа эҷод мекунад. аммо боз ҳам Риҷигава ба хатогӣ роҳ дод. дубора ҳамдовар ба ин сам ба ин нуқта таваҷҷӯҳ кард ки боз ҳам ба ин варзишгар шидо дод. вақти кам то ба ҳамон хотима боқӣ мондааст. варзишгари мо аллакай пешсаф аст. расул дубора таваҷҷӯҳ мекунад ба ин ҳаракате ки ҳатто Элчанинов ҳам дар ин лаҳзаҳои ҳассос дилаш дар тапиш аст ва дар ҷои худ нишастан наметавонад. мураббии си Риҷигава бошад тавсия медиҳад, аммо аз паҳлавони хеле маҳбуби тоҷик имтиёз ситонидан ё натиҷаро баробар кардан барои Риҷигава дар гумон аст. мураббиёне ки ҳоло мо мушоҳида мекунем ва лаҳзаҳои хеле ҳассосанд. дақиқаи охирини рақобати ду варзишгар дар даври сеюми сабқатҳои инфиродии вазни то 73 кило дар бодиҳои олимпии Пекин. расул таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳамин нуқтаи охир. ҳоло ҳам қаноатманд нест. албатта сари остинро дуруст доштааст ва дуюмин остинро ҳам мехоҳад дар ин раванд, аммо гиребон мусоидаткунанда аст, чун дар ин маврид албатта мо бештар ҳам гуфтем ва ниҳоят гуфтем. ана ҳамин амал барои кулли мардуми Тоҷикистон, барои ҳаводорони гӯшини ҷудо, барои расул ҳам абадан боқӣ мемонад ки дар сабқати 4-1 ниҳоӣ паҳлавони мо дастболо гардид ва ин ҳамон ба ҳамон усул чун шабоҳат ва воқеан ҳам ҳамон партофти пӯшнокӣ аст, аммо гардиш ин давргардии ин доштани гиребон ва кӯтоҳ кардани сари остин андаке боз ҳам дар гардиш будани ҳамон ҳаракатро дубора нишон медиҳад. ҳоло мо имкон дорем расулро дар ин лаҳза мо хеле шоду сарфароз мебинем ва воқеан ҳам ин паҳлавони маҳбуби мо дар ин давр дилпурона амал кард ва ба вазари қаноат накард ва партофташ ипон баҳогузорӣ шуд. чӣ гунае ки гуфтем ҳамон партофти пӯшнокӣ ва андаке тартиби дигар воқеан ҳам олӣ буд ва мо аз ин партофт, аз ин натоиҷи шоиста хеле таърихи ҷудо ифтихор дорад. Они на голову выше Расула были. То есть, опять же, они имели преимущество в захватах, могли брать быстрее захват там. То есть, опять же, наша задача была с Расулом нейтрализовать захват этих спортсменов. Вот этот вот Риджава, он тоже левостоечник. И если там послушать мои подсказки, я опять тоже Расулу все время кричу: левая рука, левый отворот, левая рука, и двигаться влево. Вот. Потому что там большой спорт, вот, понимаете, достаточно одного мгновения пропустить захват соперника, и все, он проводит атаку. Там, кстати, в этой схватке есть такой момент, когда Расул один раз пропустил левый захват этого китайца, и он делает подхват. Вот, понимаете, вот Расул уже выиграл схватку чуть-чуть, и он мог проиграть эту схватку. То есть он уже выиграл в азаре, сделал подхват, причем с одного захвата. Мне было поразительно. То есть он одной рукой его вытащил, этого китайца, и бросил подхватом на вазаре. И после этого сам пропустил захват сверху левой, и тот делает ему подхват. И вот я все время ученикам говорю: ребята,
делайте шпагаты. Если вы не можете делать шпагаты, вы можете проиграть схватки, у вас броски такие, как подхваты, не будут мощными. Чем больше амплитуда у вас в шпагате, тем мощнее движение получается. И вот Расул за счет того, что он делал все 3 шпагата, он его просто обшагнул. Если бы у него не было такого шпагата, он бы упал. Вот о чем я тебе говорю. Во-первых, то есть первая ошибка, то, что он проиграл захват, и второй захват, ну, и второе, конечно, то, что он позволил ему войти. Вот, но его спасло то, что он с детства хорошо растянут. Он все 3 шпагата сделал, молодец. این مرحله که ما با هم می‌بینیم بدون نتیجه آن الکی تحولات در ورزش جودوی میهن به عمل آمد. چون که تا این مدت کسی از تاجیکستان به واخوری نیمه‌نهایی بازی‌های المپی راه نیافته بود. رسول گشتین جودوی تاجیک را معرفی کرد. چهره‌های سرشناس جودوی سیاره را به لرزه آورد و حتی آن افرادی را که الکی نقشه ناکامی او را کشیده بودند هشدار نمود که تهمتن‌های تاجیک به وسیله‌ای که آنها می‌خواهند شکست نخواهند خورد. همه این گفته‌ها را بیایید بهترش از نوارها ببینیم. صحیفه دیگر، قدمی دیگر، باز هم نیروسنجی دیگر و کاملا میدان در این لحظه ها تقاضایش دیگر است. ملکه بزرگ باز هم با عقل و اراده و با یک ذکاوت قوی در مبارزه با این چهره سرشناس وان کیچون از کره جنوبی باید که رسول باقیوف البته سزاوارانه مبارزه برد. حاجت به معرفی رسول باقیوف نیست و در مورد هنری وان کیچون یادآور میشویم که البته چون در پکین هم مبارزه رو بعداً کیچون ادامه داد، اما این ورزشگر در چمپیونات جهان در سال 2007 برنده مدال طلا گردید. با رسول باقیوف هم در همین ریو دی ژانیرو رقابت کرده بود. در سبقت البته راه خط به مرحله نیمه نهایی اگر اشتباه نکنم و پهلوان امیدبخش تاجیکستان یگان امتیاز به این ورزشگر نداده بود و بعدا هم در فرانسه در مسابقات همون بعد از 4-1 نهایی که چون رقابت کردن هر دو هم، اما اینجا هم نتیجه رو اگر ما در مجموع توجه کنیم از رسول باقیوف این حریفی ازلی که بیشتر تلاش میکرد یگان امتیاز نستانیده است. این دوباره شهادت آن است که رسول در روند مبارزه ها نفری سزاوار بود. حالا توجه میکنیم به تلاش هر دو پهلوان که واقعا هم نماینده کره جنوبی وان کیچون اندکی هراس هم دارد. رسول کاملا حرکتش در این مبارزه دیگر است، چنین هم باید باشد. ببینید که حرکت های هر دو نمیگذارند که نزدیکتر یا با فاصله چون نزدیکتر باشند. یعنی امروز هم یک مکتبی قوی گشتین جودوی دو کشور که این دو نفر هم رسول باقیوف که تاجیکستان رو معرفی کرد و وان کیچون که چمپیون جهان در همین وزن محسوب میافت خیلی هم تلاش و مبارزه عبرت بخش کردند. داور اشاره میکنه، داور کنجی که البته شیدو در این روند حالا ما هم فرصت داریم ببینیم بر رسول شیدو داده شد و اینجا اندکی اکنون کار در این زمینه مشکل تر شد، چون که شیدو هم نقشش موقعش در آن زمان خیلی قوی بود برای معین کردن غالب. البته شیدو نقش بزرگ می‌بازید. حالا ما چون با تغییرات در آیین‌نامه مسابقات یا فدراسیون بین‌المللی جودو توجه میکنیم و حالا رسول هم اندک فشار رو دوچار میکند، اما برای استفاده حالت‌های پرتری اونقدر توجه هم ندارد. رسول میداند که بسیار هم تلاش‌هایش در حالت راست بودن ثمر آورند و این دوباره باز حرکت رسول که باز ایستادگی میکند، حالت راست بودن رو انتظار می شود.
паҳлавони мо боз талош дорад дар ин мубориза. андаке суратафзояш албатта зарур аст. паҳлавони Кореяи Ҷанубӣ боз ҳам Ван Кичун як ҳаракати боз ҳам мақсаднок карду муваффақ нашуд. расул шитобкориро аз даст додани нест, аммо Ван Кичун медонад ки агар расул дасти рости ӯро дорад ё аз гиребон ҳам, ин ҳам бисёртар барои тезонидани худи ҳамон суръати рақобат ё муваффақ шудан барои истифодаи амале бисёр ҳам созгор аст. аммо инҷо ҳам як ҳаракати боз ҳам баҳонаҷӯёнаи намояндаи Кореяи Ҷанубӣ Ван Кичунро ҳам дидем. расул дубора мубориза мебарад, албатта боз ҳам ба ҳамон ҳаракатҳои қаблии худ дубора ҳам эътибор медиҳад, аммо инҷо ҳам нақши амалҳои партири хеле зиёда. акнун таваҷҷӯҳ мекунем инҷо ки боз довари кунҷӣ ишора мекунад барои ин ҳолат. бибинед ки дар ибтидо расул чӣ гуна амалро иҷро кард, чӣ гуна мубориза бурд. агар боз ҳам дар маҷмӯъ ба ҳаракатҳо ҳамлаҳои расул таваҷҷӯҳ кунем, инҷо бидуни муболиға бинандаи заки ҳам пайхас мешавад ки албатта кор дар ин самт чӣ гуна маҷро дорад. бештар ҳолати партери 2-3 аллакай ин маротибаи чаҳорум аст ки руҷӯи расул боқиев барои ҳолати рост будан аст. боз ҳам аз ҳамин нуқта аз самти чап ҳаракат мекунад, ҳалоки дохила самар намеоварад. партофти боз ҳам Ван Кичун инҷо комилан нест, аммо ҳаракатҳояш он қадар ҳам ба ростӣ намоён нест. ин маврид месазад ки ба варзишгари Кореяи Ҷанубӣ боз ҳам довар як хулосагирии худро кунад, аммо чунин нест. ин боз ҳам як амали дигари намояндаи Кореяи Ҷанубӣ буд. ҳаракате ки боз ҳам партофти пӯшнокӣ, аммо бисёр ҳам расул моҳирона ин ҳолатро, ин вазъиятро пайхас кард, акси амалро хуб истифода кард, нагузошт ки Ван Кичун аз истифодаи ин амали ғайриоддие ки қаблан расул дар муқобили намояндаи Украина карда буд хуб истифода кунад. Ван Кичун қаҳрамони ҷаҳон, варзишгари хеле муваффақи Кореяи Ҷанубӣ ва дар саросари ҷаҳон ҳам дар радабандӣ хеле мавқеи намоён ҳам дорад. ва чун аз ин лаҳзаҳо ки мо ёдрас мешавем, албатта боз ҳам дар ҳамон саҳифаи варзиши ҷудо боз ҳам як таҳаввулоте ки буд ба маҳз бозиҳои олимпии Пекин буд. расул таваҷҷӯҳ мекунад, расул мубориза мебарад. алон имконияте дигар ба вуҷуд намеояд. 29 сонияи дигар расул мехоҳад ки ҳарчи зудтар дар рақобати ниманиҳоӣ комёб гардад. ҳоло ҳам боз Ван Кичун ин маротиба ҳам муваффақ нашуд, аммо амали ин варзишгарро ҳам довар албатта боз ба инобат хоҳад гирифт. аммо хастаҳолияшро, ақибнишинияшро ҳам бояд ки довар хуб мушоҳида кунад. расул мубориза мебарад 13, 12, 11. акнун ҳаракатҳое ки буд инҷо ҳам довар фикр мекунад дар ин раванд боз андешаи дигар дорад. шидои аввалин ба намояндаи Корея, аммо бисёр ҳам вақт кӯтоҳ. 10 сония аллакай 3-2-1 ва бо ҳамин тартиб дар вохӯрии нима ниҳоӣ расул боқиев муқобили Ван Кичун муборизаи ибратбахш бурд, аммо натиҷааш табъидӣ набуд ва барои паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон расул боқиев бисёр ҳам ҳолати нигаронкунанда. чанд маротиба сеюмин дидори ҳарду сурат гирифт ва сеюмин маротиба аст ки расул аз ин варзишгар танҳо ва танҳо бо огоҳӣ мағлуб мегардад. бисёр таассуф, бисёр ҳам дар лаҳзаҳои ҳассос, дар ҳамин нуқтаи охирин ки 10 сония ин корро довар андаке пештар анҷом медод, шояд як масъулияти расул дигар мешуд ва ҷараёни сабқат ранги дигар мегирифт, аммо чунин нест. Владимир Элчанинов ба ин рақобат назари дигар дорад ки баъди маърифӣ ва баъди як лаҳзаи дигар мо метавонем ки андешаи мураббии расул боқиев Владимир Элчаниновро дар мавриди нерӯсанҷии ҳамин рақобати ниманиҳоӣ бо ҳам бишунавем.
Korea, Wang Ki-chun. Иван Кичун знал, что Расул очень тяжело бросить, и он изображал активность. Ему всегда тренер ставил задачу: двигайся, подворачивайся, крутись, вертись. И причем это на грани фола, как бы на грани наказания, потому что многие вещи, которые они делают, там, например, фальш-атаки наказываются. И вот если эту схватку смотреть, ну это, как говорится, инфарктная схватка, то есть переживали, потому что, ну, судьи были очень необъективны, и когда эту схватку показываешь нейтральному судье, от 8 до 12 наказаний у корейца. Я помню даже вот в этой схватке, там буквально 15 секунд прошло, Расул взял захват, готовит бросок, кореец просто выбегает за ковер, я кричу «фри-аут», свободный выход. Судьи не реагируют, вообще никак не реагируют, и таких моментов было много. То есть задача у Ван Кичуна была простая: не дать Расулу захват, не дать ему провести броски. То есть он, если вот всю эту схватку смотреть, он, можно сказать, бегал от Расула. Расул только берет захват, он раз на спину падает, раз через спину подвернется. То есть он, ну это наказание, то есть он имитировал борьбу, а сам не боролся. Ну, он такую задачу получил, он выполнил, и плюс судьи тоже здесь свою задачу выполнили и дали ему победу. То есть 2-1, два замечания у Расула было, и потом в конце схватки уже судьям, видимо, деваться некуда, дали замечание этому корейцу. Но оно уже нас не спасало, к сожалению. Мы схватку проиграли. То есть мы проиграли схватку не спортсмена, а проиграли судьям, я бы так мог сказать. баъди ин рӯйдоди ғайриинтизор Расул Боқиёв мустақиман барои дарёфти медали биринҷӣ ҳаққи муборизаро дар Олимпиада пайдо кард. чуноне ки дидем, ягон ҷои дудилагӣ ҳам нест ки талоши намояндаи Тоҷикистон аз рақибаш аз якчанд ҷиҳат фарқ дорад. аввалан силсила ҳамлаҳо, дуюмин нерӯ ва иродаи шикастнопазир ва сеюмин дарки эҳсоси ватандориву маҷмӯи амалҳои мақсаднок дар давоми мубориза. ҷои ифтихору сарфарозӣ он аст ки аз таҳамтани тоҷик касе аз ҳарифонаш имтиёз ситонида натавонист. ин барои мо мояи шараф ва эҳтироми хоса ба варзиши тоҷик мебошад. дар ниҳоят мо даъвогари медали биринҷӣ будему намояндаи Белгия ки баъди рақобати тасаллобахш ба ин давр пайваст муқобили фикри мо буд. якҷоя тамошо мекунем. дӯстони азиз, баъди оне ки Расул Боқиёв албатта боз ҳам дар даври дигар дар вохӯри ниманиҳоӣ аз Ванги Чхун бо ҳамон як шидоаш ноком гардид ва мустақиман аз ин давр ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт ва барои дарёфти медали биринҷӣ муборизаро бо Дирк ван Тихел аз Белгия ҳоло оғоз мекунад. Ван Тихел ин намояндаи Белгия ки албатта аз Расул 2 сол хурд буд, дар ин нерӯсанҷӣ ҳам аз сабқати тасаллобахш ба ин марҳила роҳ ёфта тавонист. ин паҳлавон дар Рио де Женеро баъдан ба дарёфти мақоми сеюм шарафёб гардида буд ва аз ин пеш албатта дар Лиссабон дар чемпионати Аврупо барандаи медали тилло гардида буд дар ҳамин вазни то 73 кило. баъдан натоиҷи бештарро ҳамин варзишгар дар солҳои 2009, 2013, 2015 ва 2016 ба даст оварда буд ва алон мубориза аз оғози дақиқаи аввал бо афзали ин чеҳраи маҳбуби гӯшини ҷудои Тоҷикистон пушти сар мегардад. ва чун гуфтем ки дар ин вазни то 73 кило 32 нафар паҳлавони якачини 204 кишвари сайёра ки дар Олимпиада ширкат варзида буданд ба ин марҳила ба Олимпиада роҳ ёфтанд ва акнун дар
ردبندی و از مجموع عملهای پهلوانان. البته اینجا بیشتر و زیادتر همان نتایج شایان به نفر نصیب میگردد که در ردبندی موقعش هم شایسته است و به المپیاد راه مییابد. دقیقه دومی مبارزه هر دو هم نتیجه بخش نیست. رسول در این جریان اندقه که خسته حال شد، فاصله وقتی تنفس آنقدر بیش هم نبود و به این نگاه نکرده. البته باز هم رسول دوباره جرأتش باز هم اوج گرفت و به میدان آمد که این امکانیت رو هم از دست ندهد، هرچند که بسیار رو افتاده شد و سیومین دفعه که با این چهره شناخته گوشتین جودوی کره جنوبی روبرو میگردد و تقدیر نیروسنجی را تنها شیدو حل میکند. و حالا رسول امکان دارد که در این روند باز هم اندک صورت افزایی را اختیار کند. حرکت هایش خوبند، ما رو دل پر می سازد که البته در این روند رسول البته باز هم ارادهش اطمینانش قوی تر است و بسیار سمت چپ برایش ثمرآور است. حرکت های بیشتر از هم توسط همین نیمه راست است که البته باز هم یک پیشپا دادن حریف در این روند باز اندک قوه او را، روحیه این پهلوانی خیلیت سفید داشته را باز هم به نتیجه بهتر قوی تر میکند. به نتیجه دلخواهی همین نیروسنجی چون گفتیم که نماینده بلژیا از سبقت تسلط بخش به این مرحله راه یافت و پهلوانی ما باشد از واخوری نیمه نهایی، چون با همون شیدو که ناکام شد مستقیما به این دور راه یافت. یعنی به میدان آمدن برای نیروسنجی مدال برنجی. البته باز هم اینجا تفاوتی راه رو ما باید هم مدی اول گذاریم. رسول حالا توجه میکند، باز هم ببینید که به همون نیمه چپ اختیار میکند، بیشتر هر وقت رو پسی سر کند. حرکت هایش هم همه سرچشمه معتمد عمل های البته رسول، همه اصول های خیلی دوست داشتهش هم با همین حرکت منصوب به همون نیمه چپ حریف است که این رو هم در جریان مبارزه چنین چند دفعه نیز باز اشاره کردم. دقیقه چهارم مبارزه پهلوانان در به دست آوردن مدال برنجی بازی های المپی پشت سر میگردد. پرتافت پشتناکی بسیار هم یک عمل غیر عادی بود و واقعا امروز هم در این میدان، در این رقابت ها رسول دو دفعه این حرکت رو مورد توجه، مورد عمل جدی قرار داد که موفق هم شد. حالا هرچند که کامیاب نمی شود اما باز هم تلاشش در این روند بیشتر است. در ریو دی ژانیرو بعد سال 2016 این پهلوان بلژیا صاحب مدال برنجی شده بود و از این پیشتر هم سال 2009 در روتردام برنده باز هم مدال برنجی، در ریو دی ژانیرو باز هم سال 2013 در چمپیونات جهان مدال برنجی رو به دست آورده بود. در باکو سال 2015 هم در بازی های اروپایی همین مدال برنجی و در لیسابون در چمپیونات اروپا گفتیم که از همان نتیجه بهترش هم همین است. و اکنون ادامه مبارزه دوباره ثابت می سازد که پهلوانی ما در این روند قامتش بلندتر شد، چون که این هم علاقه نتیجه است. در ابتدا هم گفتیم برای پهلوانی بلژیا اندک مشکل تر شد، ثانیه های بشمار کمتر از 30 ثانیه. تاریخ ورزشی مملکت بعد ان همین 30 ثانیه که 12 سال قبل چین تلاش بود، مبارزه بود، چین مسئولیت بود و چگونه رسول البته باز هم بیشتر به این مسابقات آمادگی دید و تا به نقطه نهایی البته تلاش کرد که تاجیکستان را معرفی کند و پرچم به افتخارش پرافشان گردد.
10 ثانیه دیگر رسول جهد و کوشش میکند به هر نوع الکی این برای ما موفقیت است و شاید رسول در ثانیه های آخرین هم تواند و واقعا همچنین شد. رسول شکر میگوید که مدال برنجی هم در صحیفه تاریخ کشور باری اول است. دیرک وان تیخلتی بلگیاگی از جای خود برخیستن نمیتواند و اکنون دستی برادری، دستی صداقت در ورزش هم اینجا، چون گفتیم که برادری است، اینجا هم باز هم دوستی، رفاقت همیشه پایدار میماند. رسول باقیوف در بازی های المپی پکین بعد آنه که دیرک وان تیخل در ابتدا شیدا گرفت و در آخرین ثانیه ها هم رسول باقیوف پرتافتش امتیازی کاکا گرفت و در همین روند رسول برنده مدال برنجی شد و این دستاورد شایان در تاریخ ورزش میهن در زمان صاحب استقلالی کشور باری اول است و باری نخست هم مدال طلا را به خزینه ورزش کشور انا همین چهره سرسپرده گشتین جودو وارد کرد. غلبه این ورزشکار را صمیمانه به مردم تاجیکستان باری دیگر تبریک میگویم. از این لحظه نشاط و خرسندی دیگر کامیابی برای مربی، برای ورزشکار چیزی نیست. واقعا هم لحظه خاطرمند و تاریخی برای الچنینوف که اشک میریزد و واقعا هم این فرصت را ما بهرشان تبریک میگوییم. لحظه جالب را البته منظور شما میکنیم و بعدا اندیشه الچنینوف را در مورد نیروسنجی شاگردش برای مدال برنجی میفهمیم و بعدا با شما خیر و خوش می‌گوییم. Please welcome the referee and judges. Бельгийцем Ватичелд. Мощный парень, он до сих пор еще борется. Вообще такой, ну именно очень сильный человек. Я даже не знаю, как он в 73 килограмма боролся. Это, знаете, такой атлет, развитые мышцы, руки, грудь, там, ноги. Я всегда поражался, думаю, как он вес гоняет, такой здоровый. То есть, ну, он где-то смотрелся больше, ну, там, наверное, на 80 килограмм. Вот. Тяжелый всегда был спортсмен. Но он, кстати, потом вот все-таки взял медаль. Вот он в Рио-де-Жанейро взял медаль. Все-таки до медали доборолся. Тяжелая схватка, тоже левостоечник, я помню. И тоже я Расулу все время кричал, контролирую левую сторону. Потому что он очень мощный, то есть он мог пробить там Расула вот своим захватом. И Расул молодец, он выполнил эту установку. И потом в конце сделал бросок, который оценили, и еще потом даже после броска, я насколько помню, еще и дали замечание этому бельгийцу. Ну, это, конечно, было счастье, вы, наверное, видели, как я прыгал. Да, ну и даже слезы потекли. То есть, ну, для тренера, для спортсмена это, конечно... Вообще, вы знаете, Олимпиада – это огромный престиж для страны. Вот я еще помню, президент Джон Кеннеди Америки говорил, меня в жизни интересуют только две вещи для страны – ракеты и олимпийские медали. Вот, и я надеюсь, что вот благодаря тому, что мы с Расулом дали эту первую медаль, она как бы дала надежду, дала веру другим спортсменам, что таджикские спортсмены могут завоевывать медали на Олимпийских играх. И спасибо, надо сказать спасибо там и людям, которые нам помогали в этом плане. Вот, и, кстати, эта передача выйдет в преддверии дня рождения Расула Бакиева, там 29 сентября ему будет 38 лет. Он продолжает деятельность в спорте уже как тренер. Там в Москве там более 100 человек ходят к нему тренироваться, в основном таджики, то есть он как бы вот поддерживает таджикскую диаспору. Я рад за него, что он повторяет мой путь тренерский.
и мы с ним контактируем. И когда он обращается за вопросами, конечно, я помогаю ему в этом плане. ба саҳифаи варзиши мамлакат бузургтарин рӯйдод зам шуд. нишонаҳои соҳиби истиқлолӣ дубора ҳувайдо гашт ки мо ба муроди дил расидем. ҳазорсолаҳои бедавлатӣ моро аз ин комёбӣ маҳрум сохта буд. ниҳоят шаҳди фараҳ дар коми мардуми тамаддунофари тоҷик лабрез шуд ва мо соҳиби аввалин медали бозиҳои олимпии пекин гардидем ва дар замони соҳиби истиқлолии ҷумҳурӣ ин ҳам рӯйдоди беназир маҳсуб меёбад. бори дигар ин комёбии таърихиро ба шумо бинандагони азиз табрик мегӯем. умедворем ки боқиёфҳои дигар ҳам дар ояндаи наздик дар ҷумҳурии тоҷикистон ба камол мерасанд. боқӣ саломату осуда бошед.